Pucuk on labu tagun ke kuah pucuk on birah gatai ba sobat tak fikir soal menikah karena ba Allah jodoh getanyo. Daripada beretuh lebih god bekah daripada tehah lebih god bocor daripada menempat orang yang salah. Kan lebih god telah menikah kadang cipas ge bila ko. Menyo kena wanyo lebih god dikun telah demi kahwin daripada ipekim banyak-banyak ka janda. Bang kata-kata sabah bang. Kata-kata yo. Jut. Rumah jamun mesago-sago, rumah jino mengkaca-kaca, inang jamun ni preh truk lako, ladung jino ipu bloro ni bak media. Kiban makna publo yan bang. Hai goyang-goyang bajet ikan di dada dak di di gerbang dai pakai pakaian lagi hana. Hai bungku. Man lah baji dipat bang. Lah baji ni bak goyang. Padu menu ane mata yang pandang yang kehnya pangkai kaya nuraka. Yang kehnya lah bah. Ane uli iku lam bulu. Ane uli bro iku lam paya. Menyoban Honda ka bocor aluh bekle ni kayo wahai saudara. Dicong bak kaya dicem mumpung sideh dalam lung itik mudoda. Ube tak tampai akai kajitung ho yang tarayung nyonyan perangui akan tetap na. Siga mantau ni temui pasangan ni selingkuh walau kai lakai maah berni yakin perselingkuhan selanjutnya akan terjadi watena kesempatan. Yang tari rame yang golom ji meme nah karena menyo pucuk drink onji kalaye tente perde hanali rebung. Menyo kai jak kapas ji tente dalam bak seke ulit bororom. Hana lombangai akai situpe han mungkin di me menyo hana untung. Tajak ulang sa piyuh di gedung jak laki tolong minta penawar. Nyo anu darah hai teh kuntung tapuki punggung taputa muka. Nisam antara le lampu pinang lepi thai krung jerneh lagona. Ipike jino lagi ton jamun modal tak peremun tok siro darah. Hai de, ni bak jamun nyo han ale menan baik pegareman ngane muda siga dua goy temperemun lenyai ti julang krung ijab janda. Ikam kajib dekat fori nasi urol hegonya awet ku. Akamon. Di saat pasangan Ronu hangga tempamer tentang Ronu, nyambung tepu bahawa nah hati lain yang tengah dijaga. Takuh si uke hasil finalih benar tak patih ke nurung tuha. Baik gadah malai bagata gadih aso belipih ni bak media. Sayang boh kaya nuruh baji yuh mantang putih hanalih harga. Sayang tak gata pedih uram di sayang urang syik dalam nuraka. Yuh golom laye benar tak sibu baik sampai timu uke ulua. Yuh golom malai fikir ke uke teman hana so gata nyo kabruk nama. Lako-lako de kadang hana. Ni bak jamunnya hana patatam aurat diumbar le manusia. Oh takkan lontong salah ucapan laju jawaban kan urusan gata. Jut kan urusan gata nyan hak pribadi ni tapi tolong nan Aceh bek nebuh bak identitas ni. Karena Acehnya kena tamak ni pek-pek ni hargai ulama, aulia dan para syuhada yang kang bersusah payah ge pedang syariat Islam di Aceh. Bang kata-kata sabah bang. Kata-kata lah mio. Okey. Orang yang bagah mentemung penyakit diabetes ialah urinang. Karena siaan mentemung janji mame. Rame urinang kun. Hai uragam. Bet sagai-sagai ni pesakit hati kamu urinang. Karena sini imata urinang ero. Balas janji seribe dosa bagi uragam. Hai. Nyan bagi orang kali nikah. Hai ngak-ngak. Bagi orang kali nikah. Hai nyan bangai. Hai ngak-ngak. Dalam media mandum tisaban, mandum tirakan, mandum cedara. Bek banjai follow ka sok-sok reman merasa badan arti luar. Ban kana dungok pujai timfan, ban kana kacang pujai bada, ban roti selek merasa manyang sang kena gaji nan si bulun lah juta. Beta menghayu wae rakan mate teman kan nyan yang ni ba. Bek roh membangga ngan ata menan. Baroh nyan kata anggap roti raja. Buktikan bahawa sosmednya ajang silaturahmi, kan ajang promosi membilah-bilah, membangga-bangga. Menyolimo mangat batablo yang gura tak lo hai dah pernah mudah tak fu viral-viral ro. Yang perle tanyang nan pako agama. Menyo model viral tahya libo kutang kendo pedi BH model agam tajak peto tajak melito wawa orang fa. Nyang kayu pio hai saudara. Sayang tak tar urang ci tanggung orang ngampung Malay geraya sino lam donya gekli geranggung. Oh mate kok nyan tanggung nyan dosa kata. Ngetanyang li malaikat ba urang ci tu. Sino lam donya jalan teh yang kata bang. Hai dek, kepu ka blong kau masen nyo mencin je meluh raya. Kepu yo dile ulung ka pekem oh bang ka kutem mana ka jaga. Ilon dek na perasaan baik ka mayang ke galak kata nyo hana cinta baik ka penyaman. Hati nyo ke lapangan depan ka main bola. Ka fikir ka hati lu ngata mak ka pek-pek. Hana pupu tanyo hana selawak. Kepu tahara ke urang baba. Agam lawet nyo le yang lagi tukok. Kan hanya merempak ngorong tuha. Nyo bi dicinta. Pertahankan ju tanyo hana selawak. Allah gara lagi yang nambah. Ya nah.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Bang kata-kata ke cewek so cantik. Percuma sok cantik baru dia air 15 langsung tak tawa orang fa. Percuma sok tari saboh gelas air kopi je bawah harga. Kaja je baba. Bang kata-kata bang. Kata-kata ayo, kabangai be meri kahana tari berhi mulia. Bak megaya be peteng gengsi. Berlipih bibi bertebai muka. Nak dengar ya? Nah bang. Pakan jut bungong laye bak tangki sebab sabi hana tak tiram. Pakan gata jika lonti sebab sabi kemain dengan agam. Kan talah tangan putuh rantai kan cik talah padi rebah bak uram. Kan talah agam jika kumit tabi. Akai dibaki dabi man apam. Acilah siat benar terfikir ingatlah mati urongan malam. Benar renungan ingat kemati segala mucri nyawangan badan. Jut nama gaul tapi bek sampai betro abak tempe kata yuja regam. Tanya inang urung pelahi benar tak fikir sampai teruk kenan. Wassalam. Bak fikir. Bek tak pegak draw tu lagi angkut baca. Jut dikawin li rata agam. Mu bek tak pegak draw tu lagi loteri. Jut di meme tanpa pernikahan. Hana yang salah bak mata kawe jimita hasil ke wang makan. Yang salah cik engkau baca itun dirugi tanpa bayaran. Aci ni fikir siat kira-kira nak kemuliaan ni omenan. Menyo tanya berkah kaya ube tamai mu bek takaran muhan sakit lah mula urat digeser jarau hek taman menyo na darah untung tan ditek kalau petente rantai mengikat tapi mantang dipegal lagi laki pulang jelame 2 kali lipat tak kalon rimung kuring bak bule tak kalon cage warna ji coklat tak kalon inang yang na ilme bek lagi ase dumho di muman uri inang rata sagona. Tanya Aceh, nyokar tamang bak rum publik nejunjung tinggi syariat Islam, terutama rep pakaian sebab kamu-kamu lam rantonyo di Jawa ataupun di luar Aceh. Asal kai tepunan Aceh, sabi tanya tentang syariat Islam, tentang hukum Islam nyoji. Mai sampai tebar waktu kalian tanya bak TikTok menyo bro nan Aceh. Sebab megah radan Aceh na syariat Islam. Waktu kalian pakaian tanya kakon. Baik sampai lagi yang jaga ni bangsa berbek bro nak Aceh. Sebab Aceh ni wancurkan gara-gara awak luar. Gara-gara ro tu. Gara-gara ro anak-anak bangsa ni.